Hornbill weekend hon in campaign vegan chibai tu nei Olympic ding hile ikam sunga ding one of the respectable officer ikam sunga ding a line professional highest ranking tan tung the e tu nei Olympic ding hile Mr. DP Haukip Dongul Pakolen Haukip ama hile son of let khone Haukip a he pa tu ne chi so na hung the je na chung ki pa to kan se kyang ka ki pa e chi so a ka hung the je India ding one of the highest ranking officer metropolitan city mun chom chon na chi zawa retirement a lam ka na hung kile ki di Churchanpur ti ham lam ka ti ham na na hung kile ki hi life tan ko bak thona ma hilo le e ho society na ki ha khel wal be siam ki tiam are you in sync with the society na ki mil the na 1982-83 apada ipiha competitive exam mo ki bola pada ho in lama he kaum be se lo tan na maybe for the last minimum 35 to 40 years kaum lo hi in ahin la service mun chum chuma ki bola ka hung nu hin after retirement na ka be na le ho gam adi din Churachandpur lam ka he I mean lot of changes are taking place na aki khel na he na sa ka sama ka sama main ki ipya tu ka retirement dunga ku bab ga bol dan ha sa ka sa de na tam thoi na ahin la somehow I managed na myself to cope up all the changes which I mean had taken place the last 35 years. Option to give you could have choose to stay any other places in India na India so acho mun tom to weather ham hilo retirement ham hilo le piti se the infrastructure ja hi mun chom chom nom na hilo family ho posting na ja jong mun chom chom nom di ha chi Churchanpur om di na plan ham hilo COVID-19 ja na stuck kha den ham retirement plan so hele gohotia in mun ne khat kan ya na yes gohotia base dikati hi ahin la 29 Feb 2022 kuma ka retire le March last week hi Bombay indoor adang official ajong ka ball fal di ja thamum na nanu chi ki dikati la covid ja he ka chi the ta he stuck up ka hi at the last I mean 10 months tabang ina ka umen na I ma jong ball ka he be po ni ahin la ina ka umen jingkal mata ka tho morning walk so la sun la ka bible ka sim na ita ka le somehow adjust ka hi nom ka sa in ai chu to ajong covid hung ki chai le maybe Churchanpur sanga gohati ka base dem ka sei the na he na I mean kum tha le thil tha jong hum mai the retirement India ding nang department adia one of the highest na ranking na retire na chu pi ham exactly retirement I retire as a chief commissioner na chief commissioner of income tax hin ayan la January sa chun principal chief commissioner na which is apex scale icha ding ach empanelment kam mo ayan la posting ka chi man pon ka retire as chief commissioner of Indore Madhya Pradesh apada ka retire I chitama officer na to hi na to muna po na thunei na len ta na power sumjong abante le I voice ong che ita retire mai na ngai shot ten ba will it be boring if ka ball ham tin na ngai to boy tho ma hi lo le I'll just take it as it comes na ti ham ka retirement ni ko ka principal chief commissioner pa Mr. A.K. Chahwan question that how keep after retirement what is your retirement plan na tini dongan ken cha chu ka se cho atang makana se pon ma kom sir I had my retirement plan the last 2.5 years katila how come 18 of them office ka hong phat jong le namu in ka table chunga income tax ho ka koi ta pon na income tax act 1961 chu ka retirement ni le phachum talo de hin ai wa ka hin khulung kya phachum ni chu the last 2.5 years
ipiha ka table chunga ong cha dangai pon Bible hin na Bible chu ka thi to ka kasim nu hen ye chun already plan kan yin chule adi in am ho kol ho vai ho banga retired nu la balding na hello just within 4 corners of the world flat ham khana mo mai dong pat mai agula pa jong lo na society jong interaction social life manglo hi bin kin ka sei chum I left my society the last 35 years now so I want to go back and I want to contribute and I want to give back to my society to my family to my community to my church na I have a lot of things to do so I want to retire as soon as possible katila kita nga sa atos okay si tabang retirement hilal big officer big shot emi ho hin sumtam na power om tin handle theji hin nang na to na chu temptation and seduction ti umam sum hile numei hile power manipulation income tax revenue department hi sumtam na hin na very sensitive department hi I head lo wa jong signature bi pem khat ja jong ki piha ki boi the na atam joy ka na la pension masanga boi tamen abang CBI case ni abang promotion moding jonga mu thelo tampiam ai bang ke bang pathen nu se nam kawang phat na hi 35 years tabang service ka bol na hi I macha departmental proceeding jong om khapu in chole peacefully retire ka hi na hi chijin pathen ka thang ba in chubana jong promotion aban banin income tax officer group A infala padin assistant commissioner deputy commissioner joint commissioner additional commissioner abana principal commissioner abana chief commissioner at last even principal chief commissioner apex kela jona empanelment chen kamon ka ngai to la ka chanding lom lo na pathi ni dei pin ka he in chule ka to sungin na se bangin tampita pressure mai the ai wanga pathin to yum kho mai la na ima boi puiti kamuin chule service ka bol ma sanga pa na commitment khat pathin ko ma kan se chu pathin nangin service hoi ta nei pele e ke ho ga ma ke ho society e mi la a boi pen in the 80s chu ko ham khat officer le na zule numai na chunga boi ke wang cha ka boi lo na dingin commitment kanin chule no woman na no wine ti pa chu service ka bol ma sa pa na kan si pia pathin nong si na tu ni chan ya income tax ang party tang pita na every weekend a party umain an la judol loading ti chu ka department masanga kitip ai pun pathin masang kitip jen na pathin ei jo sen abana jang tu ni chen ge jo nu mai chunga jang hen kamin si ne la ichite ni small commitment pathin ko ma ka bol pen pathin ni fulfill sa jen pathin nong ka thang ba en chule pathin en ka hin kho na retirement hoi ta ip pa he ki piham pension ka jong departmental proceeding ka nei thi case om ka nei thi ai lo ai na retirement jong boi the boi lo lai koi pa pathin aphat na pa ka mo dai na he pathin ko ma ka ki pa na tu simi he pai vet ai le ma adipi masang lai Israel gamai Bible ai na sim Daniel te ho intellectual he bureaucrats jong he but they stand firm very strong principle about your faith na chi kan senom na chu piam chile tu lai society hi pointing fingers the rich and the have and have not top elite class le azong pen hoi ki ko tu na sa hin na tu ni chana inang real life experience na nei din mi tam zo chun MLA ho minister ho contractor ho officer ho hi demati na ki demji chi to bang hi pathian to hoi takin rele lo hi le chu corruption ni to banga stand ha dia na muam oi mom to be at your person society hi taw mi oi mom point na ti thom amun ta tayom le chu to hi adem dem ho jong chu chance nei lo je wa thieng tho mai mau ki koi le ho zo che de na gin cha ram pian na chi da sei pen chu te ka pin tu ni nang la ki i mai hi lo chu na but ama ho position ama ho din mun ama ho status ama ho to na chu ma le tu na in idam ho jong chu e yong am ho sang ki kho mai the na I chu chance in lo jin ma ki sei the point ahin la whatever position na you may be just piha layman nai mai the ai lo la government officer nai mai the ai lo politician nai mai the even ho lam kai na yo ho lang alam ka ho jong ai ma mo na hi pathin in chi ai pi pa hi ke la mi pi ho la pathin ki ka ke ambassador ta bang apply ka te ai bol da chun I ma cha si da di ka point na ai wanga in position am khat im ai pem phala pathin I hei kha la wang chun lai chu not only corruption na everything I bol do si chu I pi ha hoi lo ding kam mo I chun personal
relationship with God na je chop pai mo even ateka pin politician tam pita yung kahe in officer tam pita yung kahe in alo Mizoram dungya la jong teka pi dingin amin ka ahitan home minister pa pang ning ko ma Christmas la en huna pang na for example kate home minister he kate acho politician ham kaya MLA mat kaya acho juga dona nuwa gaya la corruption bol tina hi pon na whether you belong to BJP government it's all different but it all depends on the personal quality na ama achunga kingam kasan so nangin daily if you have your relationship with God properly na pati tanam emale whatever position na sebang Daniel ho yung he was third in the position na ala Joseph ho yung prime minister of Egypt he kati na Pharaoh gama ay nga Joseph ho ipi na khuti na Daniel ho kitilohin na Bible example ho wang chibana lehon elang nga society wa bang apply applicable hom kahin ahin la it's time na apal thing ta politics yan na hoy layong la one has to stand up na between the gap but here they sapa na return na son na hin na energy level of it aile you are still very dynamic and I feel you can be a asset for the nation na igamani nga hi manluta na hi thedin politics salut mayam MLA fight ti hoy temptation ti wa biham no opinion mi no na suggest politics alut chu it's not a problem na abang na sera politics san du ding la sum krori ja tham na ne ngai ti nga se chu na ahin la politics song chu kin ka de chu ke de ta free and fair na vote cho da nga sum lo ka sen lo de na chule ke vote pi de ho chu ma vote ka pi le na to de ti ho pi han lang kai leng na mi pi ni pi de am chu ki bol le mi pi de yo siwang ki jo lo mai the na ahin la khalani e lung gel ho jang e society implement ni bol no ho bang he ki bol thi ta han lang chun ki khang tu de hin na ahin la election ang phat gadina tu la ai hon ini ho gol ho am kharin dictate di bol wa ama hon hi chi bol ko chi bol in ta just ipm ama ho sei sei bola sui ga bol mai mai de ga bang chun na ipha politics agadu ding chu katha nom pu thing tan aile ikam suna vet te hin politics chung chang hina free and fair election om pon a hi ban te le the regional party hi awakening na satai na omin tulai tai he BJP hi lo congress ai lo main party ho zui talo ai ma agenda na ya din do thedi ti ho choi utopian idea am ai lo le nang jong politics ta galut ta le chen cha system in swallow then again chanam how hard do you think would be nana choi nang ngai tu thu ji thawam a system pa he change ki bol the lawa chun na phama ma de na hin la for example ke politics sam khana nang ham idu thona hin la a party principle ju ngai na ye chun BJP ho tu pe na ama ho BJP ho idea chu i het ma ma hin na tun BJP ka dina la chun ei Christian ka hin Christian ho bolgan thelu di ti a party principle la chu Hindu ha ipia emphasis bol je wa chu ipia ken Christian ka hina chu Christian ho ipia pan pia ai lo Christian ho dinga chu BJP member khina ga fight ding chu ha mai the na ye chu party ka di ahin la na se bang chu regional party ham tun Delhi Kejriwal bangyan am admi bol bang khun ei la mahin regional party hai ta ha ta thian lang da bang chun society igam sunga dinga changes tam pita abol the di ka ta san na hin lai che tu pe na dingin ha sa ka sai na tu lai ta political scenario ben ai le a party of klang zo talon funding tam na sum tam ding position na politics ti le tin hin mi tam zo chu aji chu PGM ti le cabinet lo ki khewal ruling party le opposition ki khewal chi hoi a theory mo hoi a hi ba practical ta ha sa thodem na mu na he ha ba ma ai wa nga chu se ba nga chu nang election mi pin na de thana le whether you belong to this party that party it doesn't matter na ahin la mi pio expectation la aspiration banga chu nang in da jo chana na to ale nang independent hin la EP jong la chun mi pio ki pa de hain ahin la to nang party ana du na cabinet jong la chun mi pio de bol thelo la chun e ma de nga wang personal gain mai thena ai wanga alus wang chu la I voter ho la mi pi de na election ka dina ka kaya ya dinga in sung siam nang pa ya mi pi a phat chom lo ding la wang chu ke wang chu ye chu politics di ta ka gin ka de lo hai politics di ta hai ka ti the lo hai tu lai te ni gam sung hi nasata in agam nei ho to na ei thing lang gam hoi nasata in kinol to na tabang in kimuthein social media hat ji ha ma hi lo le ti ham wang ka hepon for example more ami
demolition ki bola nupi chapang banga kap ahi lole ukhru langi beteng le hin I huawin ka halpe harau thela nai zo hi mei te ten university ding tu ki boy chilai nai cha khana churchanpur district so ai ni chandrakirti park ho angum te le choi ahi lole wildlife sanctuary government in tribal hill gamhoi na pian la pi gut tamanga na muam e ho hi iti sai dham democracy identity lost te dana muam alami red na sa thom as intellectual Manipur context sai dai le Manipura he ho thing thang mi he approximately 20 to 30% population hi ba na ain la area occupation pa he ba 70 plus ya na so pi ho me the ho valley people ho he they are about 70 plus population wise ba ai ba ma hon nei sit atu pa he 20 to 30% bo hin na ichi pa chu ga dep ka le sun ama ho dinga wang chu tu pe na he tu ai ise ho a bol lo wa le nung le hong thi lo din na te ka pin thing hang ka ba lut thi lo I wa thing hang ka ma chu forest reserve he ta lut wa le na nung la mo nan bol de na se ba mo re chu one very good example na mo re dunga chu me thon in mon ani thi la di lo hi in ama ho me ho ka dem na hi pun ai wa nga system a hong du na a lo chorchan pura mi tam pitai thi ga mo 3 bills EPP ti ho na even ala mo hin government level ai cho bolding ai thia le hin ama ho yong hi tam ai ta yu chu chen mun ge mun hi ma ho da ha ai ta chu a thing thang ai ho hi thom wang wa gami ni win ye chin ho gami avet la lo hin na ye chun government a jong ibana le representation a jong ho thing thang mi 20 ham bo ke ya mo 60 hi win tun delimitation hong la tam pe ta hong ben la de hin ya chu in all respect am ho is already lo hin na a hin la I thomo I tamo thu chu hen if we united na ke to chana thing thang mi se hi I pan wa le wa de I mean naga ku kim le pan wa le I ga mu your ancestral land I pui pa te ga mo chu any legislation hon lang I pi ta om long le I ho agam ni hon I phal lo wa le kon by force sai la pi dham ti hi kin ka ta san khani ya I chan ge applicable hi lo wang ka pon na government law chu government implement and bol te den a hin la I ho jong ke to chana I pan wa le we have every right to fight against those type of IPH political decision la ho na adi lo chu I kham the heti hi ka ta san ikam sunga hi to hi vedai le elite class na hi lo le big officer ho hi tribal quota me ho sanga hi panmun secretary level ak ki pangzo khat aumin aga tun me ho in tribal recognition na ST quota ho po an del su in choi hun mutaw le e ho de itama trade dem as on that tu ni ajang ba na la ade OBC na a umwa choba na schedule caste tunga sek mai la ai la kak ching la ho umwa income tax sabong ke ho kalut wa chu mail he officer umlo na ada IPH amo tom asang pen to inspector level to ai ga income tax department mai me ajong tam ma ta so na OBC loi chu le general du tong am ta bin aba na mo ni competition an ho sa win na chole masanga chu IAS IPS top level chi ho thing thang mi ani to ai ga bel mo hu tam ta win na ye chun to ai ba na le competitive exam ha che ni ho di dia no this any tribal na whether Mizo Kuki Naga bo na hi kha syo ga jong he I ho I thom ta win ten me ho patin lu sen asami so him local mi ho hu tam che win na I che ratio pa he in the coming 5 to 10 years I che chi jong pi ale I ho chu senior officer ni yo seo to LM khau te ho loi aro le adang to ho pi do ngalo hu retire le na am ho replacement ni umi agi bi sa win na yo chi chu le after 10 years he to pa hi achi pa ya la I ho emi ho chu IPH secretary dong chu le se bang wa important decision la ding ranking officer na ai lo le portfolio ha chu lo pha do le voice wang ine jo ta lo tiu ka ta san tulan social media social problem ho vetin le na police laga jong head hi win officer tom tom ine win ai wang many su ta ta hi tin mi zo se thip chat jeng chi nang jong you being one of the top and elite officer na nami pi ho pan pi zo la na ki ngai ji thawam no ho I high ranking om ho hi aji chu EP ball nom jong le office official ai phalat na office decorum aumen chubana service rule aumen ye chun official dia chu nang alin pe ni la chun thu na sei thei lo chu office ana
CPM service conduct rule ho ijui phal chun ise no men ki sei thelo I ball no men ki ball thelo na tas kium jeng hin ball no man lang ke tong no men le rule ho na phal lo ya chu retire ka chu ase ya le boy jeng da hin ya chu min sama self security alwa service promotion ding na a career prospect ho ve da le chun ball no ma ma la ball thelo tamen na ije chu ama me sen ji ham a ball no lo ji ai point a service a chu galut phana chu service conduct rule na alo service rule ho chun I kan phana chu ki chat the ji lo hai chinan CPM phama mai na je chu I layman tampi khat chun amao cho big shot hi je cho department no control mi ho mo gup the mo sinister ho gup bang gup the yen yang ngai tu tamen na ipija choi officer kine ham ni macha bol the poi ti po lunggel tam ta kine ji cho na ale politics lama I lur khain nang career hung ki padal le chi I income tax lam pa mi career lunglum khat le ipi advice na pino mam amasan chi advice na pia masang how satisfying is the job na chi ito mga lunglum mam ipi hama prospect ahoy na le merit le dim career hin selang abul hung dut lang na ama sapenin 79 dunga pan hin Chochanpur Treasury Office and LDC Lower Division Clerk kana do na temporary aba BBA ka chai masang in sung hasa ji abanin custom inspector ka mukine cha kon chun to Indian Revenue Service 1984 exam kana mo na 85 batch ka hin tu hin ka retire ta abang in IRS sang in IPS hoye IAS hoye ati na mai ma service ball na hi min aphat se ahin la overall competitive exam me chun mark sang pen pha pen chu IAS IPS hin te na no doubt ima kin objection ka dei put ahin la ma service lung thai tai to ai le yum na chu na ipiha mi tang pita dinga blessing ke hiti pa he gel do economy tun ke income tax account mi ho ku ki society ha mai lo le ipiha I ho mi society mai dai pon na atam zo na phat chum pi bengali ho asami so na anang dang mi dang no phat chum pi chu aji chu nang mi ta na ya nang thudi ta na to ai le mi tam pi na phat chum pi dang ane pena ka se na transfer posting dang jong bengali ho ai call town pi ni bole subam a pudi pi ho ki comment ki sel ama he a man of integrity na if I say something to him he will do it na ti tabang khana mi tam pi in ipe ita san no man amo nei ta san du ya I bola le mi tam pi ipe transfer posting du ka jong ki pan pi thein thil dang dang ki pan pi in ai na tu na ka se num pen chop IAS le IPS ho he hoya hi nai wang am ho cadre service agent tun Manipur cadre na mala Manipur sunga nom te ngai na ai in ye chun Manipur sunga chu society itabanga khanton la bol the dam ti pa chu nang chunga kingam tan tun any other center service IRS custom ip ka he pon chu chom la mon chum na posting den na mon chum na posting part mi ho te interaction le pem pa chu biha contact pass din in kamu na ya chun tha sinai lawa ima bol the pun thanom ta ito na ito ai le e biha bol the tam pita amen I department ade ajong chule I society ding ajong chule e ade ajong am the hin la I cho jo si chu mo bol the nai ta bai pe mo bol the he pun na rule ho ka se bang chun IPP thil tam pi om hai IP jong le biha yum na jo sia chu ki ta yum mai le ichawa chun bol thei tam pita ometi ka sei nom tu ne min atam join tu lai khang tha ten an head deu chu PGP income tax officer len ta heti chu min head deu hin I when struggle days to chitabanga say thein na ding media platform lo mai thein inside story na how was the beginning itin struggle am ne ka dai say fit hin struggle ka se chala family vai cha ma mai ja chuna sei bangin college ka kaila jong he BA Chochanpur college Mumbai chief commissioner promotion ka mua ilopi celebration na chu ni kharin comment api hoi ka sen UDP hi anewa pana government school ka hi na chubanin college am government college am kain Chochanpur na to jong government na to ngai ati chu ta hi e ka ti kin no aji chu ki vai cha hi in ne ti cha di kin lo struggle ma hen college ka kaila no just one long pen na bo hi in chule ha sa ta kyu mai in chubanan LDC ka bola chu ipa in sunga ne la cha them ka bol nu ga yong chu ka hai chu 82 ha LDC ka hai chu resignation ka pe de chinia chu ka ji nu la ka nu hi ka me chu to nang in sunga na to hi nang in na to in sung num them kiti nang dai ya na
ti dio tam nang in sunga mi upa te na jana ka mon chai bakin kanu la ka ji ko ma ka se chu to ka hai I have a vision na chula I have a plan na I have a determination na cha sanga phojo bol la dinga ka hai chi ka hai ding civil service exam ka bol ding chong phat ki gan thein te a hin la cha sanga phojo hoi jo hi ka tu ba hin chi ka bol na chi niaw pa ka hai ngai ka ti la I had team hore na ahin la ki hayin se bagin LDC chai banga thasia talop ki sang pa cho ahung kan phara cho manlin ka mon lo phara cho struggle mo cho paper cho thadi om talona library du ai pi pyong ahin la in spite of all those problems and struggles na pathin ei lu se na after 3 years ta bang na 82 83 85 3 years na satan ka struggle in che wa che chi pathinin in pi ai je na struggle wa cho struggle the story akon ngai le ba you were not, it's very clear like in broad daylight na you were not born with silver spoon na chi naru chi to hi top officer na hitan sumlong na nei di hin na material wise of it di hil chu leise da chu na en ni tambe lo de hin how do you keep in touch with your roots na roots in hai min lo ni how do you stay connected with which is ka say no pen so mon jo sak ka say cho don't forget your roots na where you begin na ki pat na chu hai jing ngai ka gen the ma je chu tu na jang gen the chaka ka mul ka lung se chu na se banga chu I pm lak ni lak thom sana inok ma I pm nek tai sut ki bola I the lo chu ai chu gen the na pa chu hai min lo de chu na the root na su pi na u na gen the lai ni ko na hai mil lo wa le ya somebody but the day you forget your struggle your problems na then you are no here ka ti no me chu ya chu ka gen the lai Joseon Pur College ka lai to ka khat mai ka chen lai ho ai lo la ka gen the ja huina chu ki da ka pon ka gyal do phal na mi ho khat again the ka mo la ke yan thai la ka gyal do chu ya chu mai I pi ti thiam ti ho bang he ka ya chu pia bol thei neo cha cha che piam ho yong ka bol thawin cho le adin mei thai ho he na mei thai ho ka ngai poi mo na mei thai ho hin hu he ka ngai to la kyong ka loi nu thi nu pa na he e pia ka role pa in sunga jo he mi nu rule na e pia mothers role he 70% ta ba hin izium lai cha te nu no mai se na ho si ro um the ta lo ho cho che ta ba cha kyum ni chun mei thai ho hin hu he ka ha gel ho in tin e chi ya chu in lang ka ho jong la Christmas no mei thai ho gift na Christmas gi bo ta bang ka bol adin ga se ding in se kham chu he pon a hin la Nagaland in 2018 mana 2019 2 years mei thai ho kem na sponsor ka bolin Kuki Baptist Association na mei thai ho ama sakum chun around 80 tawang hai ben mei thai ho la chu ni thum ni li ka ga om jeng na om ta ka ga om jeng lup na jong ma la ka lup jeng kai ka tha bom jeng ong ai ta ka ga ma hi ma Nagaland na wa mi ngai du na sa pa ti dai wa ma la ni thum ni li ka ga om la I mean it changed a lot na ka hin khu ki khel chu ye chu 2019 na chu alin dewin a thibong ka bol wen it was not only Kuki Baptist Association na KCC CRC na Nagaland na imi jo si ka bol le Nagaland na Morung Express itam te hong win na it was hem headline na bol chu chief commissioner sponsor widows game na it's an eye opener to naga hola na sata ipha it speaks volume katilo men na naga hola na sata ipha Bombay apana chief commissioner ko nga Nagaland na ipha mei tha ke sponsor the where are we na what are we going to do na ti tabang khra ko na sata ke challenge adi din bureaucrat I mean circle na officer tam pitain ipha mei thai ho la chang ho osana I am big lesson tabanga ka bu a aden ka ipha missionary khadin no achi ju cutting no in thorin ase ne ko wi no jong officer din ta khaden dp ho kum cha tabang bol le na ye hon I bol de hatin ka ti na pen chu mei thai sponsor ka bol na chu a motive pa chu Nagaland na IS or IPS or ka challenge dai pun when you do something little thing na with laugh na ai chu chun thil len ta bol the ti pa chu na ka ga si do no chi chu hi ni chun tu nin jong alang khat na koi tabang ha asa gan theo ma la ni wang ka ne pu na a ha sen na problem mo ka na la chun no I mean ma wang ke thu pi the la ki yong ka ni kham kham na che kha che ni chu ka ki thu pi jing hi chun ka ni ja wang ka bolai pun ngai lu na awang che la na anybody na who comes to my I mean place for help and piam chu don lo wa ka koi do na a problem be ngai pi te I pan pi the lo na when we hear their problems na at least I hon mindset ke ni na chiwang hi ti khat mo wat the hi poi I piam khat be bol pe ngai ti khat na in khui te thi ke lo ya chu ni khet ni hin pa thil pha bol nan ke bang the la na
จะ meaningful life ที่ทำกติให้เกี่ยลตานะ at pi ma ma jing pa to hi gam sung na bet teng le hin there is so much gap between the have and have nots na yes i gam sung hi few elite hi lo le talented hi lo le avan nei de hon chun common modi hi ba chu a ratio chu event ai le mi zo se depend thena hi lo industry la lo na be dong ji tho mi gam su iti se phat liam ti na sun lo na jan lo na ngai to ham hi lo nang to you just forget about the rest of the world under the comfort the cozy of your furniture na ก็ไงตัวนะก็ไงตัวนักนั่นต้องขาดก็จีบไปอินโดราก็เป็นส่วนมาสังหารจูอินดัสทรีลิสต์ขัดนี่ก็จีบหมดเบียนะก็ทริบัลก็มาเห็นเชื่อบางทีมาเทปูน agriculture product นี่ว่าจะ just eat waste นะ in a day จุดละ market price ของอีเทโลยี่จุน cold storage สอบบางมันนั่ง maybe at least I mean 6-7 months บางโกเห็นนั่งอีจากคนจุน price ไปเทแหละไอ้เราเลี้ยงที่นี่เขาบอกให้เลี้ยงที่บอกให้เพียร์แอร์การ์โกindigo ที่เขาตั้งแต่หัวตัวก็น่าซื้อของถุยจะช่วยอีโลpreserve บอลา international market นะมันตั้งแต่อย่างจีเทียมนะจูเทียมไอ้โลว่าอย่างไรอีพิฮาอีหอนี่ตัว agriculture product นี่เป็นทิ้งทางมีนัดตรงหัวฮีอีโลหมอฮี self sustenance เทียมอีเสียบางนี่เป็นอะไรแหละแต่ของเป็นส่วนหนึ่งก็มู่ขันฮีอีหอที่ดินทรจันปูลำกาเอเรียอีพิฮามกระปุกอะไรไปgovernment rules เทตโลกูทั้งว่าเสียเทตโล church and authority ยาทำให้เขาเห็นอีมาบอกเทโลฮียานักขัดกมูจุเอเรียวะ now not just one example จะแหละอินมุนโลมันคือจุพัดเห็นนะ fit square อาชีตาจุจฉันพูดอินมุนเอาบอก sal บุงละบงเอาหลายๆจุตุยบุงละว่าจุ in terms of 30-40 lakhs สิตาจุนะอีจุจุก็ฮอที่เขาสร้างอะไรของกัตจุก็ฮอที่เขาเดลีเขาสร้างอะไรของเด็กอีดีได้บอกนะอะไรจ้าจุ where is the government นะ district authority เขาอย่างมั้งอะไรทุนเนี่ยเอาหมอทิ้งนู่นนี่เปียเสียมั้งvillage authority นี่เปียบอกแล้วไอ้โหลัมก่อนเปียบอกก็ยังมันยังไม่บอกที่เราพิจารณา it is between the seller and the buyer นะอามานี่ก็อากินกนะจูฮิจิงินฮิจอดแต่บางฮิเทียดีทำที่ป่ะเขาว่ามีตั้มอยู่ question จ้ะ is it possible กันที่จ้ะอะไรอินมันตั้มปิตาดิ่งจะตัวไพเลยบังอีนั่งเลยกี่ขังไพเลยจูปริคัตจะ the maximum 2.5 lakhs 5 lakhs จะนี่เปียงละอีที่จะจ้ะนะตัวไอ้สังกัมขัดเฮ I mean 20-30 lakhs ปริคัตจุก1 crore จ้ะจุดชั้นปุระเฮกติจ่าจ้ะกับ pension นุ่งอะไรกติจ่าเป็นเฮอันเดียนเนี่ยเสีย crore ที่ยังcrore he jen nang dita income tax ako ma ikai wa ka pension nga crore kito he ka pension pe ma chu crore ju kanei mai the na ai bang ai ho la nga ali ne crore ti pa hoya hong kun ham chula mi ho life standard ho gari ne ho na pe hai ka na le chu chan purwan ke chu ha sa ka sa da ma tam thu chu chan pur la lam ka hi na i het the diu khat chu lockdown price hike like ta jong in sa ho khat chang cement man tam wale thi man tam wale tia high khat jong lo cho mi nin sa le budget a boy lo dan mi da was the whole project should come to a grinding halt we have to look for better economy ti kam te e wa chun cho ki nei lo ti le chun in sa ho chu economy ki hello ham hi lo le na ki mo zo no ham i society hi economy lam pang hi na sa ta ki bet kol tha ngai na economy sustain hi na di wa chu ka se banga chu na yo hi government khami ha aita chu ta nang lekin government khami mu na di thum ta lo chu whether you are topper in the university na whether you are position holder in the graduation level na it doesn't matter manipur dunga tu pe na ka mu da na kha mu ding chun suma nei ngai na suma sun je chu I mean kati chu im le sei ki bangana isu ala chu sumna ne la kham na moding sumna ne la na mulo de na thim pe ne yong la chu na chu a hau chu hau che ding chu bai che ding engineer cha pa chun engineer post ong ten chong yo police spy officer te jan a smart law le new thinking of law le chun the gap will be wider na chu ba the gap between the haves and the have nots becomes wider day after day na chi ka mu chu he ya chu tua pe bi sei dong pe no hi ai le I bon win la service bol thei tapon and in sum khana mi khat ben service bol le phade ham hoi da mi ti ai thelo le to entrepreneurship hi na sata and crazy bol diu entrepreneurship pa he nang le kin jong okay ya graduate ya jobless ya government khat na pu mu pu but entrepreneurship phate na bol le nang in society mi tampi you can na I mean sponsor ai le nang in official tampita
na sim do the ti banga hai entrepreneurship ha bala wedding chu chan pura achi khat pha ka sa lo khane tu lai ta football ni piam amala veng nyu siam jing koi ki chim ta dham na am dan khat chu ka te I phemi ball khat vi I ti se da e ngol pi jeng wen I chi jong hai wedding asko mo wedding vet điều ngay na market viability ho ai do la future prospect ho vet điều ngay ding ta nen imu sort of vision even long vision ini lo short term agam ta bola ho ding ide je hong ka he poin I cho jong mi pi hin hi thian nang I second thought ki nei la na it's a time toi option dang ki nei lo mi zo te ei sang a phazovin PGM te lo ma entrepreneurship nam dang olu sa povin na chi jai amao in government kam be se ngai sa lo cho someone can be salesman someone can be amao chun na ong zo se bo ei wa chu kol hon bona lo cho entrepreneurship I hello na khadu chu piam te ipija bihara ko na mi pani puri zo da hu ham chi he the lo cho masang la chu kol ho kol chu he da ki so la toi ei mi tam zon ki he kol chu he hoi tai he le in khat ki ba the ki he lo cho ei ho dei chu lak som nei ding kam cho ding na jo bo chu ngai tu ji ajawa ka sei ban chun che la in mun man ho akal nei ipija kalam ta ka dola ka ne dei bol ho je hati cho na ka ni le yong chu ka chi thowa ka mo thowa ai wanga ka ni le bol hi is not the solution na hello chu ka mo chu ai wangkin ka ni le bol ho ko ma ka sei hi number 1 pathin thu ta ki to pon ani na ipui pa te in akhang ka ni na bol ti ki khalo hin na tu ai ho khang tha hon bol pa hi chi adi ipui na ka ni bol chu phamo mo house na ding ipya ma le ipui pa te khang ma chu min mal tong ho ti ta ba na mi chu to ka ni bol ho ja in mun lo mun ha ma la tu nin ka ni bol jo igam jo siu ki chai na bo na ki chai hin igam mo ki chai phal le ipi ni di ham ni kho khal le ka ni bol jo chu pathin na ko na god na ki lo wa a family thil dang a jong hi boi nei nei diu ka mo ye chun ka ni bol jong hi nga na the ding a chun keng ko khui di na example tam pita ka pe sam ho ding na ala istri no di na ai lo wa yong le ipi ha thil tam pita dang bol theo men I cho bol hi le bola ka ni jo langai bol ka ni bolon khamna thi thil tam pi bol ti jong ka za en amun wang ka chi nai pon a phalu ki bol be na sin upon sining na che pa hi ho ithanum ra kharawin I chawang chun pathina ko na blessing wang ki chang pon te ti hi ka ha se khare yami na za num lo wa ka ni bol phapui ti chu even if I am alone na ka chang se yong le I want to speak the truth in love na ngai do na nei puma ka sei nom na lai ci topic chula ya live debate one on one debate dia na ma hele platform kan pe di hin chi interesting ma tu ne phang nang personal interview hi ja will not be dueling ai bang hi chi lai hin ke opinion ka sei nom khat okay fine nang opinion chu ka disrespect na hi point option dang inei lo tin hin om theisun chu mi na bol ai le pi dai kham ni hang ka ti nom na chu ka ni ke chun mi khan kham the ti ba ke chun the economic savior ka ti chu tu lai ta ka ni lei bola ko na hung khang to do ka ni lei kham wai le pi ding a char sunga corrupted officer ho tai jong ngau ham na ka ni hi ja chu hil de ham ti ngai to thi ka ni na sei chu ti ka ni a phat lo na pa he I have my own personal experience na ga sei ding chun this assistant director of income tax investigation kahilaya hai Tripura rate ka bolo chu chalaya ka rate pau chu ka target pau chu manikchan ama ka target pau chu group chu ipm tile ama hin fancy deal na ala wa fancy deal hi Bangladesh export bolo na Bangladesh apna hi in exchange Bangladesh taka ai thelo ya chu gold ala chu na bar ichi ka het phat ka chi win ai la ai no le ta khana 3 story building a bo chake ai fancy li jing chu ale chawa ai ni pau hi a bol the dan chu a DGP pau koi yo se bo na control la rate ka bol na police khat chaka mo ta lu pi chu just police umne la rate ki bol chu very risky na ai ba risk kala wa ka bol le a China chu ama hi ain su hi counseling ka bol counseling ti chu se lo na kan echi fence deal na bol pa hin na Bangladesh ai ju Muslim hon ju don lo ne he in ju khela na hi chi tui sa tong ba bol hin a hin la nang ni wa suk tam pita na mu wangin Bangladesh a family tam pita na destroy na bol hin na ya chun chi chon sin he na ye pap ka na chi pap ka business hai na chi na bol hi na business hi pap he ka ti chu ai la
ama hin ja thelo ai bang amu nu hin an ne thim chu amu nu cha chu ayam te pu ko ma chu se che di atiwa I cha cha ma han sum tam pita disclose bol wa na income tax phate ta api wa ke song phate ka settle pi wa aba na na bol do chu ala kol khat bon chi ta chi ga se ya a het thei ji nga la tu nai ho pathin ho ka hi ve ti wa la kani na si pa chu I don't oppose your opinion na se la alternative means ong pu na ti mai then na ala kani in bol do wa in thi wa na if I mean raise chole government official karapa tai dikila la kania tai de tiwin kania tai dong chu pi mo ai puina I mean personal ahin ai wanga bible wang hui ga la chum nu mai ki chu na sum ho na ho ai lo la ipiha ui chamana ti chu dogs wages atina deuteronomy dogs wages tu la ke ma just layman's interpretation chu kania income ho to na se banga karaba hoi mai the hin ichu ka hepon theology han se the di I cho chu ga bana la pathin in jo phalo chule kani bol ja chu mi family ijat ki susiam na not only I mean society India ki belo na chule munang dang tam pita foreign la jong chi ai chu impact pa hi damages pa hi mai iluwak na ban ong chu ai kani ki bol aphal lo dan pa government na kham na khat na ani na government in kani bol ding aphal hi Indora chief commissioner ka ya hi Mansur district in UP Madhya Pradesh the only district chu allowed the bol chu I chan chu ka chile crime tam pita ki thak ki banum chu officer pa ko ma I have a problem ka tele sir cheba hin government in muchi pi hin ki tu hin na a ki tu hi ate ka pin government ma nung la ki chu te ka pin kani ke ji kha government 20,000 ala le an ball phat la ball ho chun ji hi gu thima jo le ke ji kha chu lak lang hai ti phada hi bona boya na thi na man na tam chu government jo control la am hon government in kani ball sa hui pija bol tele kani nung la ki ding dam do ya sim ding morphine operation dunga ki mang de chu na very important life saving na ding amin ball chu kani ki tu chu hin khu hu lo da ding I hon na kani ball pa hin khu thi la de ya chu ki ka sa ya chu aphat mo nam ba chu ka mu ya chu ka se ya na alang khana chu kani bol chu na bol lu ka taken ima cha ka ki thu pi na the yong me na ai wanga chu public awareness wang wa da ka mu tin I chi jong hi open debate wang chu thu chu mai ai wanga chu ka chi ne sia wang ka si kha de na not only in Churachandpur Chandi district ayong ka chi sa sat na ayong ka chi okhra na ka ham ka retire nu ka chi ne sia a bol na ayong ka chi a bol ka chi mu pi na last month na ayong chu Chandi ka chi bona ka ki mu pi thon ka se wa chal I stand by my word na ka ni bol wa phapun inga adi we na ti chu ka se hi I chan ge impact awom lo wa chu ka he ta hi very interesting topping hin parum le bang chu so ta real the di nai wan to ni chu na chu history le officer la na ki hen khat chu bible sim hin bible sim hi ipidia na hi ti ha bo na hi ti ham bol ham waste of time na sa lo ham Bible hi as a Christian na ne apana Sunday school ki kai na ki sime nan no ki no isimu be ahin la ipiha Bible sim jang it's like business ka tinomen na ai la ke simin isim jo lo ki ha po ahin la ka loi nu tai 2000 in the year 2000 na with my wife we have decided na at least to read Bible cover to cover once in a year kum khara khado be sim ni ti honen ka loi nu en abang da be ni simin tawin she was a woman of prayer and I mean she was a woman of word of God na okay ke chu ka boy na se bang office kai kin we have a lot of excuses na ai ha ka loi nu to commitment kan ni je chun kum khal ki ong khat ve ka cementation ka seminai la pathina pha in ka loi nu to kum somi sim sa on 2000 up 2009 chana 10 years together as a couple ka simonin ka taw bo manin ali chai chun Mumbai ka posting hin the good legacy she has left na I want to continue na in sunga mai cham si mo Bible simpa chu kaloi nu lo wang kin kan continue in Mumbai hin kaumin and another 5 years single in kin kan continue in na and one fine morning in the year 2015 Mumbai ka posting nine morning wa ka chi hin hanging garden ka chi nan ji jing culture pathin e ho pinam I piam wang ka point Bible kum khada khat be na sim na hi nom na sai na the last 15 years Bible na simin nom na sain ye chun Bible he dan Bible sim dar in naumin I che di poi na ti khane cha kalung thiba choi mor kha dong hi cha ikyo pina a voice wang chola why don't you come out of your comfort zone ti khane na ginga he cho in my heart of hearts na deep down in my heart ye chun in conviction ya ke no pathin ko ma God
conditional ki chu kyang pathian dam na nei pi na Bible ve som asim ngati chu 2015 na small commitment kane along with that na church contribution yang kalau nu tadam layon ne cha cha kana panon cha 2015 na chu okay along with that church sa na 50 churches na I want to contribute if possible ti pa hi chete ni commitment kan ne chu pathian lu sin in 2015 chun 3 times New Testament 4 times kasen 2016 5 times 2017 6 times kan simin 2018 na 13 times kasim cho 13 times kasim na lead to ga na ta na lead to ga he government lang sana nang no de ti ke no me ka boy ka timangan asio pa na say jo so madan hi Christian company Chennai okay I'll come katin ka gachi ai la ja chu mi zanga ding ati wina la mi applicant ata ja group ja sagi tabang ahin na tam mama in 5-star hotel anung la yang chu to la mi tam mama jingen al de na crowd chu very large crowd hai that's when I was the third to speak na athum nan ka pangin ka testimony chu ngai ta dina real si pong ka ala ki chai question and answer session hai bon ka to bom na hai first question in no chu mi khare brother how come you could read Bible 13 times in a year anti ta so ke jong ima jong ka ki gol lo chu na ti sada na hi extempore steve ha cho microphone ka ala chu kalung thimang kilang ka chu ka sei pai ye chu na kit thoa I know Bible contains 1189 chapters and I know that I have 365 days at my disposal in a year, in a calendar year. So if I read 4 chapters, I could read only 1 time. If I read 8 chapters, I could read 2 times. If I read 12 chapters, now he teach but I have decided to read at least 40 to 50 chapters now every day in the year 2015. At the end of the year, I come to know that I could read Bible 13 times. Kahin khwayang Bible he kum khat be som sing so it was never a dream na ka vision ai pon ka action plan ai pon and by the grace of God na te ka se 2019 ni kuma cho me som ka sim kit na abana tu kuma ha 13 14 times ka ga chai cho ja de dong kana to ai jani ji kala pana jo Bible ka sim na jo wai kana sim kha lo ya chu ka sim ma ka to he jani Bible chi jat ve na sim ho hi what's the outcome? How does it impact your life? Bible kaha sim na min ido very good question. It's ido pa we se cho. Bible na sim jeng ipe phachuma na hati cho. Kin ka se chu. When I read the Bible, I hear the word of God. God is speaking to me. And when I pray, God is hearing my voice. Instead of God hearing my voice, I want to hear most of the time the voice of God. Pathin thu aye chun. Isimale. Pathin kuham John si dipiam conviction dipiam forgiveness dipiam eternal life di hoi Bible aki mohna ya sim jana cho pha chula 70% of our problems na ipija omam tele due to ignorance of Bible na isim lo jan isimai na present life past present future adinga problem jo se have been taken care bol the jo only the Bible chula Bible ri tana sim cho lekha budang sin na di temptation of jitom I'm so fed up with this book let me go and lekha budang sim na ti chu na control ha mai lo le you just love the Bible yes chong chu do ana chu Bible ka simal lekha budang mo kasim nom ta lo ka completely na I've given up everything even TV jong ka koi ta lo na ya so Bible ka simal Bible ka sim ano dan pa hi se yi jong ka hel lo na no val ka se ji ka ji ka la bang ka ki tha ko walking ka chia 536 apana 9 and to ka sim jeng na dilha among le ta ka sim maintain Bible ka ha sim chana ka hin khu no na experience nang chu top bureaucrats na hin na India adinga exam competition sang pen ji na hin na Bible concept namat dan chu chombe ding ai bai if someone just Mr. XYZ na kharin lekhan sim Bible sim nom ta hilang asim dan le pandan ni het ai le advice na penom de atam zona says Bible sim ken jang the best book to read is the Bible te 2014 campaign na kyo salbung Christmas ka sele mi som di langa tabang dinga abana gohot ya ka chi su ke gohot ku ki worship service new year ka se na le ni jar ham ding kit mom ba ka chi kit first Sunday ko kumtha ni ya chu 2015 ka se le in the year 2015, 110 persons na in commitment na ito. Alachichu age group to 15 to 85 group na. It's a born applicable student na retired life chan gaya. Al ahas miyo sino asima, yan yung kasima.
abana chu na se banga chu simna hi khat khanin do chom hepa Bible simben na say jeng ke yang tu commitment kan sim ni katil as tu in Old Testament ka pala interesting modern na it's very boring na Old Testament dal kono anti ta chu especially genealogy an se ta chu chen ai cha Old Testament hi boring na til Old Testament chu ha de ni ba Old Testament and all cha chan sim na for example kati cha la chula sim ding da jong hi ipiham inuk no ma sim de point at least from Genesis to ipiha Revelation din abang hen Proverbs le Sami avel kasimeti chu na ina eva kid kasi pen chu Bible hi it is not a birthday cake na which we cut once in a year na chu hi lo ding he Bible is a daily bread which is to be eaten daily na ni sha ni ngai na ase ban asim ngai hen ni kum khana khat hem khat ga phe nai di da lai lo den yo abula pa na det to ka he na ri che pa cho pha chula bang jong i do cho ala Bible ni ha sim tho tan bài hát tan te ti chu ken ka se novel ham ipem khat lawang kum som kilung sin hotong lawang script jong ka bài hát dai tan Bible hi thu hinga hin na acha living word na it's active Hebrew bung li chang so le ne da acha living active ati cho sa paden double sword hip to chem no hi we te hi chun ya sim chan a ki hain na chule Matthew bung gup chang som thum thum khom seek ye first the king of God and all these things shall be added unto you ti pa he ve izaram ka simai pathin e hupina chum sermon pi cho a first pi pa cho consider amlo cho tu jing kalan sim la kid after 2 months ala sim na God will speak in different na way na na spiritual vision pa inside pa cho I mean it's becoming greater wider and I mean it is saying ha na spiritual life to strengthen a ball baby so which is why hin ka he thei poi na the more I read the more I intend to forget ni acha kasim lo lai thei poi na nang sim da tal phatar ti ti bang sa ke no service supper government service supper and I retire from government service but I'm not retiring from reading the word of God kati Bible sim hi very good culture hin iha sim wal la izui lo lam ka hi churchanpur kanve let's try to analyze it is dissect through the perspective of Christianity hi win every stone throw distance howin aumin howin jo sa microphone a Bible ki simin hap ta kara pandemic masang ini most of 6-7 days in a week to at least 4 days to mangi ko mo bin Sunday school aumin na ay bang the most corrupted officers are Christian hin HIV how pen win drug atam penin free and fair election om khapon thing noi mi win nam teng la ki boy pen hi win Christianity hi di lo jeb ham ipitina mo am a Christianity to present in Bolho first missionary hon they present na it properly ai vai ho ila dan pa na thim lo in kamu example in Mahatma Gandhi South Africa chun namain to biha hon non violence it yo yo si pakai Yesun Sermon on the Mount Matthew chapter 5 6 7 a asim la na amon ama la chama philosophy cho non violence ti ajui jing cho ai la Sunday nia Mahatma Gandhi bahamin bola nang Christian hai lo Sunday nang kai lo matela ken Christianity I know Christianity properly na Christian ho hin Christian Jesus Christa chani na tho la wang na ke all so da ka du de Christian hon na se wa chumin na bol chumin ye chun pakai Yesu se pa na ju hi na le ke ka lu the lo ati ba cho first missionary ho pi wa centenarian Christianity ta so na centenary manu ta cho ken ka se chu to a jang centenarian Christian kum jak hi ta wa le centenary lo wa chu big question mark chu kum jahat sungai Bible ve jahat sim jo ya dong ti hol lo he na mai the in ke lo he KBC hon centenary celebration ding abol cho ichi kolanga sadar hilsa ai le cha chu ka do chu centenary man di wa hin pastor kharin pudi pi pe khat contribute bol the contribute chu ka bol num hin wa centenary bol wa hi Bible ve jahat sim jo umam na kalung thim ta chu sei wang ka sei do kalung thimai chepe na chu Bible jahat ve sim jo wala I want to give as a gift na 1 lakh pe ka ti chu mai the wang hol do ta lo chu centenary man diu ai wang adang dang ai bo na athu pi pen pa chu imis kha wa ka mo chu ya bang chun ate ka pin lai centenary manu bang chun marla vai phila pai tala ku ki la centenary manu te karon chun hi chi chi pa
chichi in sungen Bible ve zakha sim chai ti thian lang la na it will be a very good record in the years to come future generation that kitil ho na di ya ai ba ai ho hen even see importance of na athu pa hem yesun tu na se banga chom corruption uminte ai lo le thing noi sung lo uminte age song uminte problem tam pit amin to society tong gitu mo na so chan pu de jal na ma ha boy ni boy na in spite of all those Bible too wang chana it's eternal, it has eternal value, and the love of God has never changed now. And with this love of God, probably all these problems, I mean, at the end will come together, and so there should be a solution. Katin alai. Yeah, so back to Bible na. Unless we, I mean, go back to the root of the Bible, there is no other solution. Katin. Sola scriptura mikit di dan. Bible chu has I love le pastor am khat evangelist am khat missionary am pa chu Bible sim de eng mai tol mi ba fila pathen thu se even part nei lo chana nang la ke we laymen we have I mean every time to read the Bible isim lo wa la chun mi yo se Bible le ve som to bang kisim chu chan pura chu automatic kin revival um ja ka ta san chu ni ta sal mang ka hin na ke personal belief na maybe if I wrong you I mean correct me but my belief is that if we all read Bible 10 times individually, probably God will not, I mean, hinder to send His Holy Spirit. I'll ask you this question very bluntly. This question is blunt takan do de. Sultan pura hilo le Christianity hina. Van gam chi dani ki hajil van le ya hindi dani hai mil kha ham. Church or contribution society influence dan le. The society influence dan le society ki bet kol dan lu hai nam church or role. Adi ta chu thi nunga wan gam lu de iti hui I hon ichi pi na ai ba tu pet pe na tu pet pa de hin ko no hi chi ham pathin gam ta chu it has to continue na thi wang I thi diu ja tu le sin hin ko nang mi kha to na ki cham the lawa ki paran nei the lawa pathina na lung lu the lo la chun wan gam ti yang chu I think imaginary na hi pa mi mai the hi tu ne na hin khomon pa chu pakai yisun wan gam chun na daw mai ta duk ki pa na thu pa se pa ho di wan gam hi hon hoi lam khanaw mai thi nu la ten thi nu nga wan gam lut mai do chu wa wang si de ka sa chu tu na every moment ni sia na man pai wan gam hi na ai mes pa se do pai na man na la wa chun hin khu hi nom lo den ka bon to la Christian ho atam zo lam kai hon a chi piwang chu ka pon ho ka ma jong ka pu in se bang kom se la ping tha na men pin tha na ke ma men mi jo sia ping tha vel ben na ping than ke wang tu na ka se num chu ke ham na ham pin tha na pa chu I pi ha peter langai mu banga ho amang thei thil sana la dang kai kirat lo pi chu na Jesus Christ ta chan thing se la ki la dai ja chu khat we pin tha na pa ken Bible thu yong ka ha het pu dai wang mang thei din ka mu pu na khat na min thua se phat len ei le hi phat se ki khola ka pin tha dai di nam tu na kain khomon na ni Christian khada di hinam di lo ham na the at the end of the day na el retrospect ki bol ngahen ai kum thung kya ko ma Christmas kon pha la o ki pa na Christmas ti chu 365 reviews ha tho ka yes moment by moment daily one day at a time in ki bol le pha Ro kam do non pen chana pa. Church in society sunga reformation a hilo le church in anato hi lunghai sa nam. Do you think they are doing the right thing or are our church building just there only monumental? Ai lo le systematic a ibol gam utam church in economy vet kha society election ho impact anayam church a role play church wang election na impact ani BSN ka hepon Mizoram Presbyterian Church on wang candidate should be ta mo guidelines api wa na chule election niyo le ti ti hapi wa chita bang I walang wang om nai po na ke het chanin om lawang ka hepoin chule church leader on election lai silent spectator dan in kamu en abui su yong sing ampon adi yong sing ampon tu na ke chi ma cha kai lo sai wanga ke tu na election ding na koine dam tele minimum qualification chung he should be born again Christian he should have to pay tithe regularly ti ta bang na adang umi yong le Bible sima ta ho thu chu mahin hoina membership la a na soma khat pi a so be chungai ding kamu hi chu lo hi chun ha sai chule church in the same achi pi pa even I hen building len ta ka sa kom khat soma khat tam pi pa chu ki dom sang je na mai phawat no pem tam pi men ken chawang chu ka dei pun na di ta ka dei pun ani lo yong chun min lung du ta pathin huwa ai la church chu khat ki til kho na ding na ho win hai in ai wanga nang la kem khading ni pem khat na chi pa menam chinu menam ta se na de ho wang chu in ka dei pun a hin la
lam ka ho jong hin ipiha aka mi hi vin na koi chu koi ma perfect ki pon we are all I mean the human beings ki perfect pon ai wanga ise wanga choi lam khana cho focus bowling pa na main thing should be the main thing, the first thing should be the first thing na we have to prioritize our priority na hi cho hi ka se cho ai lo le ipiha thil ho hi yon take it for granted ai la umana hilo hili cho it's all nothing about it lam kai hewin they have to be far ahead na many steps ahead of the congregation na member of crowd sang cho in all respect am hoy vet jui the exemplary ai ngai na a crowd to khan bom chun it's not I mean possible na nang the crowd to ki bom any leader he ti thelo cho leader should be far ahead step now on the hen iche pawang he ombe se lawa kamuan na ai wanga ke comment ding wang ai pon ke mudan ka se tunia i last question lang dia kan do nom chuna pa e ho society sung kuki kitinom lo yomin khado kitinom lo yomin sila hi na voice na raise no mam where do you stand hi lo le na opinion pi ham ai chi forma chu ka se nom lo na I mean ahin la thado issue kuki issue ai boi phat hai ta pon na I mean just ignoring them thado hi lo kha chu thado hi sa yong hi thelo na ka ti na pen chu ai lo le thado hi kha chu thado nai poi ki ti thelo hen na thado issue thi phat phung da chang hang lo den na kuki society am dan chu ka ti ate ka pin gui ta pa mi o pa hen gui te pa no chen chi tha hlun pa ti hong men tu a controversy pen hele atam zo hokip lang side ho lo ku ngai lo hen thado ping ma sa pa he na a thin a ping anu kha pa he neu zo he tu chu ala thado long cha ping ma sapa cho hing ti hen cho chu ipui pa in unwritten hin verbal hin a khegam ta pun na only God knows na ahin la bible a hi ga bat ki le Titus bung thum chang ko nang kho ga la le phat chum lu hil phung thu chang thua na kinel pa he I ma cha pan nong pui te bible na se cho ai wa pat dong lo pe kinil le ye chun ke chun apa chum pui ka ti pun na tu nen ken ku ki ka he thado ka me ka ti pun ai wa chi ich for ma he comment ka pi nom be se no na ke ma opin chi na sei dong lo le chi ta ki joy ton question khar kan do kin okay phung chu ta chang thu hi bible ki niel ne lo ri tin ai bai ho phung chom hi ji la cha man ho aman tam man lo kim sang class divide tham chi a area dung ju ya tam ki to hom kim sa chi ai chi alang khada chu ku ki society ku ki in pion na sil kha chi ti ha se wa na na ve ta ai ba masanga chu ki ho chi sil jo som thum te kai ve som te kai ve ti chu ma na it's a tradition ya culture ya chi a aya tu la christian wi nu ai cho jong ki sul ho man na most important cho holy matrimony pa ki focus an nang man lam mul ho da ho hi mai na phade isu pi te ho mi jo ho bang a ki channel tam pi ta la sai do ho ham ko phat man tam ta cho sai yi sang kha ti cho sai yi la sang kha cho na ke jong bai dam tai pi te cho na i ho ai hing kyang bol phat le he ha chung nang pe gi jin tin I cho jong ka be na la pathin I ho nong wa cho na after becoming Christian I cho he it has I mean lot of to be I mean men tam pi ta la modification bowling wa ma na ai ma phu pa tam pi ta na de lo ei chi ti the dam ti ho jong ma ai na cho he it's a time taking process ai wang in the long run na chi lo da ka mo na tu pen up pen chu Christine I nong wa phate ta dhan thing ki che na pathina ko na blessing mo pa chu che chu phade am ti hi ke opinion he patunin ngai dan tam ta nan satan viewers te ko ma message na piano ma hilole sei nom na ne yo ma tu na hornbill viewers te ko ma ka sei nom pen chu hele che ta bang phat pha pathin nei pejin pathin chunga ama sa pen ki pa thu ka sein abana encore ball mang chu jang ki pa thu ka sein chula viewer ho jo se jang adi in tu na ki se hoi ki ma personal view na khat na officially ma om puin adi lo yong tin ka se ke lom te church om la nang ma na hon luk se ta ne ngai dem ni ko du ana phachum khat to bible sim na ma al entrepreneurship ma I phem khana no ho dinga phachum ma le chu na kila adi win pakai binin kan timin a chaina penin tu kum pandemic je I macha koi macha ni bol thei pun I plan jo si action plan target jo si fail ta in pathinin dam dei piule kum tha 2021 la tu kuma I bol lo yo si I bol na diwin pathinin that nei pe win tin chlo Christmas sang nai tan na Merry Christmas Happy New Year Christmas nom ta na man wa kum tha phat ta na man na diwin ngai tha jo si pakai Yesu Kristan pathin bu tin pakai pin phao jo si jong he bon wa I mo individual in sung cha blessing ai ding ka de se ka ki pa e ki pa ma ma je pa chuma phat phan pen on bil weekend hon en campaign tunin igam sunga ding one of the
biggest officer in ayo retired ahita hilele a huak le appeal na te kha igam sunga din opinion ang share te apadin mitampin siam panna nei theding gin tarwaya tunin igen ma bang igam sunga issue ton tama ki gena yai te kha adik penchin ai ke ya amale personal opinion and share hi YouTube la manen tu ten na comment len idea teo le nyang chang kwa ho pi di chen thei san zelan tunia din weekend hon yai tan iso pat ding a hi